Slobodnih bacanja, rekao sam, pritisak, možda jedan određeni pritisak za domaćine koji jednostavno danas moraju pobijediti. Lijepo sada rolu odradio je Perković, ubacio. Za sada dobre obrambene reakcije. Ponovno zakucavanje Perkovića na asistenciju. Grušanović za 3, ulazi trica Grušanovića. Grušanović, novi šut za 3 i ulazi druga trica za Grušanovića. Petorke koje su u ovoj drugoj četvrtini za domaće, to su Topolović koji je u međuvremenu ubacio 2 poena, povukao kontru. Porobić. Lijepo ubacuje Topolović sada dvicu. Grušanović. Lijepo sada Grušanović ubacuje dvicu uz Porobić. Grušanović. Ulazi još jedna trica za Grušanovića. No i dalje imaju taj zaostatak koji sada iznosi 8 poena. Grušanović. Nova trica Grušanovića. Drugi strijelac ekipe. Grušanović. Raspoložen Grušanović. Lijepa asistencija za Bošnjaka. Je li ovo ušlo? Nije. Iscurilo je ovo i za Karahodžića. Kontra Kuani sada ide i ubacuje Kuani dvicu. Nikako da domaći spoje barem 2-3 dobre obrane. Ne bi li se približili. Kuani za 3, ulazi trica Kuanija na +5 i u nekakvoj zoni. Dugančić za 3, ulazi. Prvi poeni za Dugančić. Porobić. Grušanović s loptom. Rekao sam 16 poena u prvom poluvremenu. Ulazi trica sada za Kuanija. Domaćih. Grušanović za 3. Ulazi. Nova trica za trener Mandić zamislio. Grušanović u gužvu. Ubacuje svoj 20. krajine, ali nije ovo ušlo za Topolovića. Lijepo je sada blokirao Karahodžić. Porobić za 3. Ulazi trica Porobića. Topolović protiv Karahodžića. Lijepo je sada Topolović našao Perković. Porobić lijepo u reket za Bošnjaka. Koji nije ubacio, ali priskočio je. Definitivno rješavaju pitanje pobjednika, iako realno gledajući mislim da je to već odavno riješeno. Obrambeni skok. Vuče kontru. Perković se na kratko spetljao. Grušanović za 3. Ulazi trica Grušanovića koji ide sada na... Ostao je posjed za domaćine. Porobić protiv Collinsa. Grušanović za 3. Ulazi nova trica Grušanović, ide preko 30 poena. Sada pod košem i ubacio dvicu. Kuani za 3. Ulazi još jedna trica. Tomljenović, težak pas za Kuanija. Grušanović. Lijepo sad ulaz Grušanovića. 30. Samo na taj način i tim potezom ukazao na najveći problem danas za domaće, kontrola tog